Visočani pod visokim naponom odlučili da progovore o radu načelnice Amre Babić. Optužuju je za nepotizam, kriminal, korupciju, žigosanje neistomišljenika, javno etiketiranje. Naša ekipa tragom informacija pošla je provjeriti navode. Nešto trulo u Visokom ima. Ekipa je verbalno napadnuta, sagovornik pretučen, načelnica Babić na privatnom putu, a u gradu obični građanin zavodi red. Haris Šertović. Nepotizam, netransparentnost, sumnjivi tenderi, sporna zapošljavanja. Sve to u Visokom, općini koja je u fokus javnosti došla otkrićem piramida. Sve ostalo je manje poznato. Ispod površine ostalo je mnogo toga za iskopati i istražiti. Ali nema ko. Oni koji su i pokušali u tome nisu uspjeli. Jer na sceni je zataškavanje, zastrašivanje i etiketiranje. Fizički obračuni postali su metod djelovanja u Visokom i to na visokom nivou. U principu zagrebati bilo koju površinu u tim nekakvim poslovima javnog sektora. To znači u stvari zagrebati u interese i jednu interesnu skupinu ljudi. Interesna skupina okupljena navodno oko visočke načelnice Amre Babić u ovom gradu igra glavnu ulogu. Tako bar tvrde naši sagovornici. Oni koji su javno odlučili progovoriti o pritiscima, prijetnjama, ucjenama i zloupotrebama. Da krenemo redom. Edin Muzaferija, nekadašnji trener nogometnog kluba Bosna iz Visokog, smijenjen je s tog mjesta. Tu nema ništa sporno, tvrdi Edin. Međutim, sporan je način na koji je to urađeno. Jedan član upravnog odbora me je zovnuo na telefon i rekao mi je, kaže, šefe, imamo problem. Ja kažem, izvoli, ja sam za sve probleme, svaki rešim, ne do Bog nešto. Kaže, imamo dopis roditelja, zabrinuti roditelja, da imam ja PTSP bolest, da sam ja neuračunljiv. Ovo je anonimni dopis koji je stigao u kabinet opštinske načelnice Amre Babić. Osim datuma, broj protokola nije naveden, a što je po zakonu obavezno. Međutim, ono što dodatno zabrinjava jesu navodi u samom tekstu dopisa, gdje ova zabrinuta grupa autora ističe da posjeduju zdravstveni karton Edina Muzaferije. Vodeći se njegovim ponašanjem počeli smo sumnjati da frajer nije psihički dobar, a mislimo da to znaju i Lala i sva uprava NK Bosne, a naše tvrdnje vam potkrepljujemo i nalazom do kojeg smo došli u posjed, iz kojeg se jasno vidi šifra F43, što doktori dobro znaju o čemu se radi, PTSP. Ja kajem odakle vama moja zdravstvena dokumentacija, jer ja ne mogu uzeti svoju zdravstvenu dokumentaciju bez naloga i svjedoka, jer je to zaštićeno. Slučaj zloupotrebe ličnih podataka prijavio je federalnoj policiji i nadležnom tužilaštvu. Pitanje je kako je moguće da je ova navodno grupa autora dobila lični zdravstveni karton Edina Muzaferije. Oni su mogli doći samo na jedan sljedeći način. Uzeti iz Doma zdravlja. Predsjednik upravnog odbora Doma zdravlja je visoko pozicionar i opštinski službenik. Da ga ne imenujem, imamo sve u mojoj prijavi sudu. Jer vodi se sudskih poslova pa nisu kompetentna imena da se iznose. Provjerom službene stranice Doma zdravlja Visoko nalazimo podatak da je predsjednica upravnog odbora za koju Edin Muzaferija tvrdi da je mogla uzeti dokumentaciju Dinka Omanović, inače šefica kabineta načelnice Babić. Osim nje u prijavi tužilaštvu Muzaferija navodi kao odgovornog i aktuelnog direktora Alena Omanovića. Ali ja ne sumnjam u tog čovjeka toliko jer ja sumnjam od njegove nalogodavca. I dalje smo na visočkim sportskim terenima. Ekipa mreže ispred stadiona fudbalskog kluba Bosna. Provjeravamo navode da je nekadašnjem udruženju invalida, visočkih sportista, bez razloga i objašnjenja oduzeta prostorija i uništeni tereni. Postoje neke informacije i glasine da je se ovdje pripremalo se napravi neki balon, neki ugostiteljski objekat, nešto u nekom, da li privatnom, da li poluprivatnom aranžmanu. I onda sam ja kontaktirao ljude iz udruženja invalida. I oni su mi rekli da će poduzeti neke aktivnosti, poslali su meni tu dokumentaciju i stvarno u toj dokumentaciji se vidi da su oni dobili još za vrijeme Jugoslavije na korištenje i stazu i sve. Da se ovdje ne može pričati o kriminalu i zloupotrebama uvjerili smo se lično. O nalogodavcima koji su zagospodarili ovim terenima još manje, jer od dolaska u Visoko ekipa mreže je praćena, a oni o kojima je naš sagovornik pričao došli su pred kameru nenajavljeni. Ovako izgleda kada te sistem cenzuriše. Ko bi mogao biti taj neki nalogodavac toga? Pa ko je nalogodavac? Ovdje u principu pitanje sporta, pitanje određenih vjerovatno interesa, talova. Stvar je u tome da je, dakle,
jedna ekipa ljudi ušla u nogometni klub Zanatlije, ugasili su taj klub, preuzeli teren, kao što vidite ovdje, srušili Izvolite. Mogu, ja vjerujem da mogu. Snimit ćemo i vas. To pomoćni. Ajde reći, pa s ko su? Evo ovaj za ovo što... Ajde, upitam vas, zbog čega ste došli? Šta? Čemu je problem? Oko čega je reportaža? A zbog čega ste Evo došli? pitajte, pa evo ovdje došao da vidim na trening, vidim da taj čovjek izjavu i onda vidim da se dotiče neke stvari koje apsolutno nisu tačne. Pa da ako treba drugu stranu da čujemo, evo da kažemo. Ko ste vi, oprostite, molim, ako možete se predstaviti, oprostite? Ja sam Husić Muhamed, ovdje građan koji živi, koji odrasta ovdje na stadionu 20 godina, bez ikakvog u principu da ja sad imam da sam ja član ili nečeg, ne, ja sam samo ovdje neko ko stalno dolazi i prati i vidi ove napretke koji se ovdje dešavaju. Obični građanin ispostavit će se i nije baš obični. Ko je Husić, detaljnije ćemo kasnije. Vratimo se prvobitno verbalnim prijetnjama i nama i sagovorniku. Pod prijetnjom smo ugasili kameru, a donosimo dio fizičkog napada koji smo zabilježili, a koji govori o tome kako tamošnji lokalni moćnici brane slobodu govora. Ali šta je tebi cilj? Šta ti je cilj? Ja ne znam šta mu je cilj. Ne mogu sad pričati. Halo? Je, način se zove Muhamed Husić obavijestio je načelnicu Babić o incidentu kojeg su, zaboravio je reći, sami izazvali, pa je sa razlogom pitanje kako je ranije kazao obični građanin u direktnom kontaktu sa načelnicom. Međutim, Husić i nije tako običan građanin. Iako kaže da sa klubom nema ništa, mi provjerili. Evo dokaza da se nalazi u upravnom odboru kluba Bosna, ali to nije jedina funkcija koju obnaša. Mnogo bitnija je direktorska u ovom visočkom javnom preduzeću. Bitno je spomenuti da iza sebe ima i ministarsku funkciju u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, a i bivši je isključeni kadar SDP-a. Toliko o običnom, koji sada ima prijavu za fizički napad. Intervenisala je i krim policija Zeničko-Dobojskog kantona. Naša ekipa između ostalog je spriječena u obavljanju svojih zadataka. Saslušani akteri i mi sa njima, a naš sagovornik Mirne Skardaš završio u Zeničkoj bolnici. Nakon što me Mirza Lalatović pukao 5-6 puta pesnicom u predjelu, znači zadnji otišao u hitnu pomoć u Visoko. S obzirom da je bilo prošlo radno vrijeme za ove dijagnostike, snimke, odmah su mi predložili da idem u Zenicu. Ja sam otišao u Zenicu hitno, snimili su mi CT, doktor mi je ustanovio da ima čvorge, da je glava crvena i predložio mi čak, zato što čak sam i povratio jednom i imao mučinu, predložio mi da ostanem, da prenoćim u bolnici. Slično je proživio i Edin Muzaferija. Verbalne napade je prijavljivao policiji, pritisaka ima, a sve je kulminiralo onako kako je upozoravao, fizičkim napadom. Oni su spremni na sve, jer su oni mene pokušali, oni su mene napali već jedno. Znači, sam me sreća spasao što sam na vrijeme reagovao, pa nisam, jer je čovjek koji je mene napao došao otkriven. Znači, zovu s nekog sa strane da me napadne, jer iz Visoko ja znam 101% Visočana. Znači, iz Visoko me nije niko napao. Znači, doveli su čovjeka je napadni, ja sam imao takav udar u glavu. Straha ima, ali jača je potreba o ukazivanju činjenice da ova općina nije imuna na malverzacije. Primjer je navodna sumnja o zloupotrebama sredstava u izgradnji ovog mosta. Prema tenderskoj dokumentaciji most je trebao koštati 600.000. On je na kraju izašao otprilike na 1.100.000, zašto sam ja dobio rješenja. I dobijem ja uvid u dokumentaciju određenog tog i tog datuma, ja imam ta sva rješenja, naravno. I odem ja i članovi su komisije bili, mislim da je bio Mugdim Ćosović, Evel Žutić, Sejid Burić i bio je Mohamed Halbegović, kao predsjednik, čini mi se. Interesantno je spomenuti da predsjednik općinske tenderske komisije, čovjek koji je osuđen pred općinskim sudom u Visokom za krađu, našao novčanik, uzeo novac i nastavio na bankomatu. Nakon poslovnog sastanka sa Dlakić Jasminom uzeo i prisvojio novčanik vlasništvo Dlakić Jasmina u kojem su se nalazile 4 bankovne kartice, komad papira na kojem su bili ispisani pinovi za podizanje novca sa tih bankovnih kartica i novac u iznosu od 100 eura i 160 maraka, pa je istog dana na bankomatu Raiffeisen banke upotrijebio bankovnu karticu sa koje je podigao novac u iznosu od 500 maraka, oštetivši Dlakić Jasmina za iznos od 800
755 maraka. Kako može neki čovjek koji je, da kažem tako, krao pare na bankomatu, meni biti u komisiji? I kako može uopšte on biti u kakvoj komisiji i da kažem tako degradirati i ponižavati te stranke? Međutim, ljudi okupljeni u interesnim skupinama bliskim načelnici Babić strateški su raspoređeni u općinskim javnim ustanovama i preduzećima. Ti izbori nisu kvalitetni izbori po našem mišljenju, jer ćete vidjeti primjere kako se bira za upravne odbore i nadzorne. Da krenemo redom. Centar za kulturu i edukaciju Visoko. Evo liste uspješnih kandidata za članove upravnog i nadzornog odbora. Njih 30. Dalje, Gradska biblioteka Visoko. Ista priča, ista i lista uspješnih kandidata. Istih 30 na listi je i za javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje. Simptomatično, pogledate li listu uspješnih za Centar za socijalni rad ili Zavičajni muzej ili KŠC Mladost, nailazite na ista imena. Za upravne i nadzorne odbore isti ljudi u 6 javnih ustanova. Od ukupno 70 prijavljenih, indikativno je kako je moguće da samo ovih 30 ispunjava uslove konkursne procedure. Ista lista, isti bodovi, samo odabrani za odbore se mijenjaju. Čak sam diskutovala na tu temu, kad sam pitala ko će odlučivati, ko su to stručnjaci koji će sjediti u upravnim nadzornim odborima, rekli su mi da su to komisije od izabranih stručnjaka. Do sad nisam vidjela da su te komisije izabrale stvarno adekvatne stručnjake za adekvatna područja u kojima sjede, čast izuzecima, gdje sjede kvalitetni ljudi u upravnim i nadzornim odborima. Ko će sjediti u ovim odborima odlučuje i pomoćnik načelnice Emir Fejzović, inače predsjednik komisije. Evo kako Fejzović bira članstvo. Brata Edina potvrdio je zajedno sa ostalim članovima komisije za člana upravnog odbora Centar za kulturu i edukaciju. Dalje, 197 bodova bilo je dovoljno da Lejla Bukva bude izabrana u upravni odbor Centra za socijalni rad Visoko. Inače, Lejla Bukva je sestra načelnice Babić. Našla se pozicija i za rodbinu načelnice Amre Babić. Tvrdi nam izvor da je to Azra Žolja, treće rangirana na listi upravnog odbora javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. Tu su imena koja se dovode u vezu i sa vijećnicima, naravno onih koji su na vlasti. Haris Purišević sin je vijećnika Saliha Puriševića. Said Smajević, koji je ušao u upravni i nadzorni odbor Centra za socijalni rad, je sin Izeta Smajevića, predsjednika kluba vijećnika Nezavisne liste. Zanimljivo da je mama sekretara komisije Muhameda Halilbegovića, prvorangirana Nidžara Halilbegović, postala član upravnog odbora Gradske biblioteke Visoko. A vijeće je u potpunosti zatvoreno, sjednice održavaju, ali nema konkretne diskusije, tvrdi vijećnica naše stranke Nermina Rudež. Ta struktura ne dozvoljava da mi zapravo sarađujemo. Vijeće je skoro pozatvoreno za javnost uz obrazloženje da su zabrinuti za mentalno stanje građana. Sjednice se ne prenose. Ovdašnja vlast guši opoziciju, tvrdi Jasmina Zubić, koja dodaje da je općina bez njihovog znanja promijenila bravu prostorije koje koristi općinski odbor SDP-a Visoko. Ja sam tog jutra kao i obično došla da uđem u naše prostorije, međutim ključ koji sam imala za sprat koji vodi do naših prostorija nisam mogla da otključam, odnosno primijetila sam odmah da je promijenjena brava. Obratila sam se policijskoj stanici, zabilješku su izvršili pripadnici policijske stanice Visoko. Mi smo bili prinuđeni da pokrenemo spor pred sudom za smetanje posjeda, jer se, znači, nama je praktično od tog trenutka, od tog jutra bilo onemogućeno da uđemo u svoje prostore, da vršimo svakodnevne aktivnosti. O svim navodima i optužbama na račun opštinske načelnice Amre Babić tražili smo odgovore. Međutim, ostali smo uskraćeni iz razloga što je načelnica na privatnom putovanju. Iako smo joj ponudili i telefonsku izjavu je odbila, a o svemu nas je obavijestila putem e-maila. Zbog mojih neodložnih porodičnih obaveza nije bilo moguće večeras obaviti snimanje koje ste željeli. Žao mi je što niste najavili vaše snimanje u Visokom barem par dana ranije kako bih mogla prilagoditi svoje obaveze.